yata. Ni May kita mata? puligad. Agsisida ka ti kastay. Kagsidsida na, di ba yung vlog ko ata? Nalaka lang ati kakabsat. Nalaka, nangina kasta si ka. 50 ti may nga baso. Oh, Ti kwa na atoy, bali 5 nga baso atoy. na nagadaw. Naimas atoy nga kwa. Kay prito. Hanggang 5 baso ata, 12. Po, nagado aji anay. Uy, na, Ang may nga si daan ni kurang pa ati. may sa sidaan niya, durbab kamutahan. Ati nga bagbagay. Hindi, ipakita mo, kamulam. Agsisida ka Basta. kasi kakabsat. At dati nang baga kanyak ko, nga bunog ka no, ti kasta. Di ka mo na yung lugar ajay. Anya pa'y awag gaji, dagdo mga lugarin. Bunog, butit, kung kuna damat. Butit kada puligad. Puligid kanya tayo. Yung garag yung dagdo mga lugar, puligad. Kaslati ko, kaslati na tandaan ako bunog iti Ilocos sa. Ilocos, Uy, Pangasinan. damagam di ba, the viewers mo nga agduduma lugar na. Kakabsat, anya awag na kada kayo daytoy. No, anya ti luto na, naimas nga luto na. Di ba tinaimas nga luto na ato yung kikwa? May prito? Uy, mabalin pa'y lintaan, nagimas. Tas lintain da, di dagdo makikilawin da pa. Uy na, gadyan mamartag. Iti suka. Yung mamartag ko na. Sa datadtadan iti layakin kwa. Sibuyas. Damagam agita viewers mo, ano niya awag da kanya dato, uy. Anya awag yung ati kakabsat. Agsitsida kay kastoy. Nenda pa'y basit nga liddig ni mo. Liddig yata. Ay, ama, Dapay nadaliddig liddig na. na. Oh. Dapay free na nga liddig. Ang kay suble, ang samo nga puligid nga puro ata. Garod. Pagalalan dati kastoy. Kisimentoryo siguro Kaya dapay miti ko na na babasi nga tilapia na na Jigara yan. Mayat Sigayin da. Woy, Sigay. sigsigayin dan sa tekasta. Ngiman manon sa ti kastoy. Nagadumo ginatang ma, nagdurbab kamutan. Okay, makikitan di pagbagi ni kurangit pa. Nya mata 12 nga baso, basi ilang masidsidan ni Inang. Hanlang mi nga ati nga masida amin at nga gudwa na pang pulutan. Kang kamumin inaw. I-try ko minum data. Maya man, Mo ka day? madik kaya ta namin inaw. Nagimas ni pangrabi eh. Pwede mo lata pamigat kada pangaldaw, pangrabi lang naman. Kurang nga ro. Ay, kurang? Sa baling tuman tumbigatin dan tuman naglabas naglakon, gumatang naktumanayin. Agdamag kabay noon niya mabalin nga naimas nga luto na ata, tatula din tayo. Tatem mo tayo lang nga luto na ata, prito kinilinta. Iadobo dun Nagdamag ka ti viewers mo, ano niya. Kakabsat anya pa iti mabalin nga luto na atoy maliban ti prito kin. Ano dyo may isa? Linta. Malinta. Aji kinilaw. Dinakdakan. Well, mabalin. Anya pa iti mait nga luto na atoy kakabsat ta no mamon mikit. Tula din ta. Wala din mi mate. Wen kasla di abal-abal di ba nagado nang isuro kanyak tiluto na di ba tinulad tayo da kamatis na nagimas. Aji puligad nga da kamatis na. Nagyabal-abal nga da kamatis na nga ngayon suro da nagimas di ba? Bon. Naimas meat lang guys. Aji nga may prito kakabsat. First time ko mangan iti nya tawag na din. Abal-abal. Abal-abal. Iso nga ata, i-ref mo pa lang ta orayin ta ti comment danon nya nga lutong ti Maya ta ag-explore tayo. Yun na. Wey. I-comment yung kakabsat na niya pa iti mait nga luto na Luto na, atoy ta. Dati matutunan me nga klase ti luto na pa ati nga puligid. Puligid tayo biti isa dahil. Iraman danon nya na ganan. Tapno kwa damot ti matutunan tayo tagi duduma mo magi duduma nga agbabash. Awang kano ti malala nga educational ti vlog tayo. Kanya ka diti kategori ta. Siguro handa nga agsidsida ti kastoy adagamin di tao nga handam mo nga kwa. Handam mo nga sida hindi ka kastoy. Wen nga maan, di ba ti vlog kag duduma kategori na? Kanya kategori ta? Comedian. Comedian. So ti ibig sabihin di comedikit agpakatawa ya. No kaya dati educational nga vlog ag birok dati educational. Ken mapandajay? Eskwela. Tapno do matutunan dash, jay. Kakabsat comment kyo. Nunya ti mait nga luto na pa.